khovel pia lam kan chatuan nun nan lo hi chuan e nun na ri hi chu khovel is em ma lo an mi boral sana heng zong te hi kan tharau nun ril tram tui hal na miron khen tur le he revival ta na min pua cha na ta na pathian na min kong na ani nge in ka hia tin funeral home ate kan kala tin von pe chu he ta cemetery helai thana te kan kala kai rungin thim tam tat amai tua mani awro khluang ne than tur kuang tur te kanan thang vela than kuang moi tak te khani na kai ro lo lang chu kha than kuang moi tak mai khani ka thi khuna ka mut na tur ka mit kha ding ka su poi ka kal pu ro khluanga a thi huna amut dan tur te ka su mai tua tin kan zinga hei upadeu de mel te kha than kuang tur khan ka su mai tua tin kan pui zai ngai po kha than na than kuang amut hun tur te ka su mai tua ril ru ana du khup mai khovel kan dam su ni anep zia mun khia chu tira tin vona thana te ka bakal le a than lung moi tak te ka va muwa bane tha zaken kan na big te hi doctor sukia kan family doctor khan bul loka kan slaigo ina mun an lo nei kha min pe ve la mai va ne Tu tang tu ka
nữa các sợi tụ thì thiên thế nào cái điều là sắp thành mày thì bu và nên cái lộc thế là thà rau thiên vinh khăn mình đã chế được là hoa cầm móng ẩm này mà sẽ lá cái sạc lai trong khăn thà rau thiên vinh một thế nào giờ nên là thu cái sợi tụ thà rau thiên vinh này là đi đâu là vào muốn tương lai thà tụ cái này được chưa ba mà ni sabat đi riêng khăn thà rau thiên này mình làm bao phút mày cái tiếng khăn cái lỗ ngoài là hoa cái đủ thế hi asap hút kuta cái ô mà đồng hồ chava isoi nghe ngheตัวnày số bằng chuan tu này hiền khove là tổng to này đồng tiền cái soi tu hi cái soi giờ đó câu phần tế bộ ăn dịu hào nó tu khove là tổng to lắm someday lo kan ti te alo thlen trap to lắm pathian hi a hlawmani kan kal zel don chuan chuan tharau thiang lim tuna nena ti tak zet zeta he thil kal me ka hi kan dil lo ni chuan ninu nunga soi til na lo thleng me ko han san tu te zinga po khan kan tel ve tran don ani mai thei tuna hian pathian tharawin min pola poison takin hei ka soi ngoma mania helai ka soya khan me ni khat graduation a degree min pe rolin pathian rong ka bol tanang ka tia amai ro chu tunkara revival kan nei dona wangin atu le khan ka na ka bang phal ka kal zel dan turi pathian kuta chien hat tu ma mi ringin min rel pui thei ro ti kan soi ngau tu ko amen pathian ni nge soi tuna hian ka ko ran mi te ko vel thil chiang ngai to an mani in mortgage payment le insurance pay hemi ko vel thil chiang ngai to heng ho hi zirlai zirtir ta che min ti a har khop maya zol nei zremian na chuan pathian thu cha lo thlenga heng ka thu pe te i soi lo ni chuan an ma i za ni chuan ka ti za bang che ti voin ne hian in ma hian ka zam thei lo pathian in soi tura min ti chi ka soi don ane amen zari la hian someday lo ti kha kan en thu ka ma chu mi zo Piantharna hi an tin nge Piantharna du tak tak kan zinga zani na kan omni chuan Piantharna kan chang theng hau ti kan soi boka zani na hian revival kan tran don ani kan malo ka hian en ti khuna nge someday lo thleng dona kan kau ran hi tu na kan kal danang hian kan kal thei to lo tu na kan kal danang kan kal chuan tharawa ma son na pakhat maum lo ha ma son thret na chu om pon mai thei kan mu thu tlat maya kan bo ral duak dona chuang chuan rembun mai dil hi asat ma wangin ka trong kam hi chu a chang chuan a hriam de mai theya a khong de mai theya ma se rembun mai dilai chuan hei hi mangai na thu cha ni wangin ka soi zela mai amen mi ring chinin kan kau ti to thara vin din hruai maya chu mi tharau hruai na khathiam lo chu he ko khana tang hian kan chuak po ni mai thei chu wangin tu na thu cha kan soi me ka hi tharau thiang lim dirin mani in ngai tlom na nen khongai takin trong trai na nen i ngai tu o ko khan hinge kan mangai ke mani ti po kan chu ta mai ani someday lo hi tuna hian America hian apuan mai thei to wangin enge Bible khilo na kha toi ten kan enanga chu mi zo someday lo ding thei tur chon Piantharna ai sia wangin Piantharna chu cha kha revival reformation repentance kha ar pathuma kha kan soi do na ne diktakin lo pa pathian chu na rong bol tu te na zo nei te na thuru khilo bi le ma ti la ma ti pathian in cover khem don reng in a rong bol tu te a hrim ma sa ji ani chu kan ngai vel lo chuan kan tur the ani Bible chuan sakol dang le tang na lo chuak do na ti ya chu le tang lo chuak chuan beram no ki ang ki patni anenga dragon tong in a tong ati hei hi a thlen to mai do na fangin kan puan angai tlat man lai a huna khan em ruak khovera lo ma chu Australia ram te le America ram te hi ane tuna official record kan mu theya chuan complaint chen khatom ma sela official record kan le chuan Columbus a hi America ram mu chuak tu ne sang ka zali song ko pani khan alo mu chuak a chu tuna red Indian
lên tế cháu phan lo mà để các tỷ hun lại khan khô bùi America mà din masak berchu Jamestown Virginia mi kunia hết trangin dar karthum lechan revel kal le kane tuan Europe rama trangin Roman Catholic Piantharna du lo Roman Catholic ina ti du da ho kha anron kal khata a hei hi American history ani ngun takin la hengai lo pon ngai thu ring kan nge du chewa sang ka zaruk som ni khan Pilgrim's Father anti Mayflower a khami zin ho kha Pilgrim's Father anti ya Mayflower a longin hole na trangin Massachusetts an lo thenga sang kha zasari somsari parukhan USA hian British England atangin independence samu he chawne USA tu na kan na kan ngai ro puye mem hi mani kumzani thum le karon chuak ani chon sang ka zasari ri pakwa khan an constitution ten nei ve chawa sang ka zari somnga khan sipai noi ni ve chaw la neya Hitler hun lai khan aram sarkar chakdanin dota khan som paruk na chaw anna lingane sang ka zakwa somli panga akhan chawrol labin aron chung numta sang ka zakwa somnga le somruka khan Russia lo chaka tharap ke takap kaya America chi ai le ya ma se July li som paruk sang ka zakwa som rupakwa khan akap kai veta sang ka zakwa som rupakwa thleng kan lom lo tero tu na kan zinga mi hi America pudari ko de chon thleng to mai themo Armstrong ate khamo Joan America el thei tu USSR sia kan ti kha ka zakwa som ko pakat khan USA na lo control ta a Joan Washington Post a chuan Kim Hok la chuan tuna chuan ko vel pum pui ho pin til kal vel pui de chu du in a siam thei ta tia crowd thamara chuan ko vel thar om dan tu chu USA tu zong le lut zong ta ni tin lo ti pokane Palestinian president chuan Washington chu rom thar atia America ram ro pui berti chu kovel sarkar dang point tuna hian kan zui zel ta ni America ram tal kan chak e ma kan lo ram ro pui kan ti na chana hi Bible in lo khilok veka sakol dang le lo chuak tur ani ya hei hian thu pe ka chuak le dona chu a thu pe chu a thleng tre pa ti lo kan ti hi Sunday ser lui ti na da na hi van ram kai kan tum ve tak tak ai chuan kan in buat sai ka hon jol nei chuan an tinge soi Adventist ahian mi som nia pakhat po chan dam turin kam humang lawati First Adventist Church le helaya po hin belbomila palinga vel lekhi chan dam tur kan ne mai thei kha zol nei khilong na kha kan ko khana dik ve don ani chuan ngun takin in bi chiang ila chan dam te nung chang tak tak han ngai to chuan tu na kan nung da hi chuan kan bo rol dona kan kal dan pa ngai hian kan kal thei to lo ti kha zani na kan chi ra Sangga zasari som ko pariata general bar tiran po pamana hemi omzia chu sakol masa liam tuar kha USA independence movement khan ai bil leri beram no kiang ki pani an nei yati na san khe nge ni mun tagin lo ni la sa kho zalen na omani republic sarkar zalen na ombaka he sa ko le sarkar te hi an pani in an ding ranga an zalen ani hei helaya sakol dang lo chuak kan soeng khan zalen na chi van tlang nun le sa kho zalen na article pakhat na chuan congress hearing sa kho big ruat nge na da siamine mo zalen taka sa kho big na dal turin mo zalen taka thu soina te khol sun na te khap turin dan siam ngai lo bang ti an article an constitution an siam tron tira ka chuan an da ma se Sunday ser luiti na dan hi akuang dona ni chu mi om zia chu sakol ma sa thu nei na le ko don ta wangin zalen na zong hi abowanga dragon tongina tong dona sakol ma sa Roman Catholic pop te nen zomanga pathian do dal zongin nan thok dona ni lewang chan tu na hian Roman Catholic pop te nen eng ange an din mun an kalmek dana hi kan hriat angai ni America Protestant ko han hian Roman Catholic ang chi in USA sarkar thu nei na an khal dona ni Protestant kan ti hian Protestant Church hi chu Roman Catholic zirtina dulawa lo chuak vek kan nia ma se tu na hian Protestant Church ho hian Roman Catholic hi kan zom le deu vek to ni America rama Sunday lot pon na bet chu hei kan neighboring state Virginia hi nia Massachusetts an lo pung to boka Connecticut an lo pung to boka tu na kan om state Maryland a point lo pung to boka ma se ka kha sarkar lai pui thaga kun na ni lo wangen anu tak tak la fa a thile ri ni
Sunday law sen turaya malak chona chou zela national reform hote Sunday law hi local chou zela Pennsylvania te Sunday law siama Tennessee te lo siam chou zela America le Roman Catholic trong ruling khovel pu pa Sunday ser luitina dan an siam don ni Roman Catholic le America hi hal na zom ngai lo nai khan in zom ta January ni som ka zako samret pali khan Vatican ambassador tir ve ta ni mani tum kum January ni som khan a champa hoi som ni pasarina an mang ani tuna hian an palai te hi von zela la ni a United States a protestant ho hi tuipui rala tharau biak na va hon tura ban phar chok ma saber turte an nia tin ra le lama om rom thu nei na na kut sui in sui turin ban an phar chok bok tin in dong na ro pu chona soya chuwang chon tuna hian ban an phar chok to a an in zom net e me ma Sunday lo lo thlen chuan không ai nó cũng kharin rei lo te chun zom do na van ram kai kan tum mani chuan in buat sai hun ani e tin ko ram ta kan in riat ti ani e mut lu ro ma van ram kai kan tum ve ani chuan tuna hian har tharaun amen ka wa mang ang em kan ko ram chung ko tin deu tho hian sabat ni kan bo chian ni mo le soi tril po kan ngai lo em tin nge kan kal zel don in soi thiam non chon in soi thiam na om zela ma se ngun takin ngai tuangu mani chu tharau thiang le min rom pol khan in na ban san ro kom pui don chelom min varing lo ve ni ruk chogin le le van ko siama I om dan tur chu ko mai tu ve kam pathian in rom tia chu wang chuan kan na hi ka ban san lo thei lo kan kal zel dan tur po hi ka lo pathian chi ra ya Sunday law Tencheta. It is critical that we remain aware of and appropriately engage in what happens in our world. Tuna hian engani kan khowela thil khang me ka hi kan hriat thiam ngai ta. Sunday law hian engani a real issue tu kan boina chu sabat ka seratin kan lo thamong me nge. A real issue tu ra chu Sunday law hian isua zom tu kan ni len ni lo fiana ni. Sabat ni hi ka ta ne isua kan zom theina turin pathian in he sabat ni hi alo sera alo ti thiang lema mal alo soma isua zom na nei mang si lawa sabat ni serian om zia nei lawani rin taka auna khovela vo kana nung ber pe kani dona thutak do dal turin mel maten sui khong chung poin mitam taklal pa lama tran an khot ta ni mitam tak he ko khara yan ron lu dona Sunday ser tu te singa mitam tak isua ne na lo in zom pathian thutak ne na lo om in zom na nung lo nei to de chuan thu ta kan on pom do na heng ho hian Sunday lo chho nan ti tur chu nge ni Sunday an ser chin ka sabat an suan mai do na ni sabat ni ser me isu ne na in zom na nung nei lo chan chin kan na ma se ni dik ser intivesi isu ne na in zom na nung nei lo de chuan Piantharna un tran nei kher to lo mai the ni em hange zo le ban ni na nung thil den de chu rang takin alo khen do ni atia tuna yan nge ni kan nga mi tam tak chon Sunday loi kan nga deu thok ba ya ma se ni na nung thil ron khen tur hi a ron khen put do na tun hun tra kan nei lai yan kan in siam tra lo ni chuan kan klai don not all who profess to keep the Sabbath will be saved yani tuna yan varin kharau tiang lim kan access thei turin en kimada tunun tra kan nei laya pathian in kan nung chang fel lo lai te kan chapo na te mani ma kan siam na te kan ril ruai to na dik lo te min siam that the na turin kharau tiang lim min pe ka in ready renga chu ta chuan kan in siam thalo ni chuan hunar sa yan kan in siam thaput thei don lo a fiem amen ka fiang ai ni a chumi ni lo chuan kan bo ro don somnia pakhat po chan dam turin ka mulawati hi kheng dik lo sela tun revival a yen har tharna dik tak lo kheng sela chuti chuan rong I bola u amen kovel mi tene na intin ne sabat thu dikhi kan khilang antin ne ti kovel mi tene na vau khan na thu cha kan pek theina kongom chun chu thu ta kring tu tenun thu ta kina ti thiang lim ne na tang chu ni ti ke mani ya Isu Krista nung chan mulo chuan eng ma heng hian doctrine ka kan wat khilo ni mai chuwang chuan tun revival a hian Isu nen kan in zoma nga ya kan kal zel don tharau tiang lim chin min kai foi don ani
tu nu na yan karau tiang lima kan khalo chuan malam huna kan din mu na ngai tuam lu tu ka ne tu na kan in khom dan phung pa ngai chuan kan in khom an ram chu po kan lat lai patien ne na in pol hi lo var sen ti hi tum kar chu chu ka ngai to kan na ka chol top chung point karau tiang lim kan dila na kan chol top chung point be fe lo langa ya full time na kan an thoka bible share kan tuma alo har em mai te kha patien in chiang takin min bu fi tira chuang chun tu na patien karau in min pol nei khovel dollar kan ti nge amak ta duai po hi mi ron pe ula ka khleng phal to lo chatuan ram khlenga patien huai na chi hi ka du amen tunai a hian report ten kat shocking news tu IMF chuan US dollar hi world reserve currency atanga da chua anduta SDR ante hian US dollar hi 41.9% ania euro hi 37.4 ania yen hi 9.4 ania British pound hi 11.3 ni tunai hian chu thu thin thong pakan ni US dollar kan ngai lute men ni tina kanin nga na mo kan ti po hi re lo te at lu che dollar ni hemi ai yan at lu che kher lo ani poin nakin lo ka chuan hei hi kan la tra pui tu ran dollar ni a point coffee mun ta ka kan mai ngai tu tu ra chu pathiana kan nun na hei ngat nge kan ei zon ta chete tu na kan tho hi rai ngat ti kan ei ngai tu che ra ngai ani lo chuan sabat ni te kan bo che jeng zung mai dollar ni har thar raun tak zet ani tuna yan enge ni khovel mi te lau thon chu Libya le Egypt revolution khengang hi Saudi Arabia khen chuan khovel economy bui vek dona khovela drama ta dona Africa ram chen ka tron puila thon te thailawa khovel mi tam takhi an bui dona ni tin news a chuan aron tar lang me tin nge Vatican chuan ban lak mek tu na hian veto power nei tu na hian khovela United States Russia China United Kingdom le France te no ma he mo hianin this is on an siam dorin an panga vote khu ngai thina Vatican chuan panga kherni tolovin chop chil thil heng tiang chiat na le diu neu wa hi chuan pani point vote khu thei ni se ti kha an nor me ka ni enge sakol basa hian hon ti tum le rilong na kal me ka hian kan mi thi amengem nge ni tu na hian sabat ni dei kan labo cherem ruma patien ne nei zom na dung kan dei lo chuan in zom na dung he nei tonta eng hinge kan in nga na ngun ta kan lai tu angai ani tu na kan mutlit lai me khian se ta chuan na set takin ring tu te min bei me ka Sunday lo sin tu rian ma la me king huai tu te malak dar hi apon la nga lak dar hi kan mu thei lo thiam takin tia ma se Sunday lo hi nakin lo kan on puang nga he United States hi dragon tong ina tong thui don ani kuta chin chena nei dan ti hi tuna yan Sunday ni hi im khom ni a po mang lem lo kut na to chong san ve ngo thi Sunday lo so na chon kuta chin chi na an nei do na sala chin chi na nei chu sabat ni hi ni dik takari ti kan ril to nu a po Sunday ni lo khen hura po an la ser chun som zera ni chuan sakol chin chi na hi an duai mo du lo mo an nei do chu chu ni kan mo purna nakina kan ril lo te yan e ga ti he bin ril lo ti en ni la ron chu chang do na tu na yan helai a yan eng rong bol e kan ti ki man ni a po yan rong bol na ngai na sar tu ka kan chevela ala ngai na sar tu po ka tu na kan kal dan thung i chuan pathian in he ko rana mo purna min pek le min be sai hi kan ti lo reng ani ti hi kan hria ta huna har a hun tak se ta ni amen ka Sunday lo chung changa kan an sai thei chu ni pot sela isu ne na inzom na nung kan nei kha Sunday lo po poi mo ber ni ta ela hian video clip pathum toi te oma which is a pretty long time, several decades. And it's been an interesting journey, one that honestly has had its ups and downs, but I have always had a deep desire to really have a closer walk with God. And sometimes when I think about that, it's just a really hard thing for me to explain,
because one might say, but you've been a Christian all your life. So what's the challenge? I guess the challenge is keeping that relationship, just keeping that walk with God. It's easy to go to church and hear a great sermon, and you leave and you feel invigorated and revived and enthusiastic. And the next day, something happens, and some challenge, you experience some challenge in your life, and things happen, routines take over, and it's hard to keep that pace of that close walk with God. So what I've found is that I had to make my devotional time a sacred place, a private place with God. And for me, that place is to wake up, and first thing, before I even get out of bed, I begin talking to God. Now, of course, I have to be honest, sometimes it goes between sleep and talking to God. But I challenge myself to get up every morning and just begin talking with God. And once I start that, God actually starts talking back to me. And I'll get up and I'll start reading my Bible. So I've found that just opening my Bible, just getting a good study Bible, that has really been very helpful to me. Getting a study Bible where you have references and you can start studying different texts and understanding what they mean. And believe it or not, what I have found is that God begins to reveal himself in such an incredible and awesome way that the next day, I can't wait to open my Bible and talk to God. Having a wonderful devotional is also helpful, but the most important thing for me has been to just not start my day without talking to God and without spending those very precious moments in the morning. And I don't want to make this sound like it's an easy thing, because if you're like me, I'm not a morning person. But I know that as my day goes by, if I'm not in tune with God, if I'm not connected with him, if I don't get that boost in the morning, my day just goes awry. So it's really been helpful for me to just have that morning cup of tea, if you will, with Jesus Christ. Born as a Buddhist, and I'm so happy because my parents became Christian when I was 7 years old, and I have gone through at least 4 denominations before finally the Lord has brought me to the Seventh-day Adventist Church. That was about 46 years ago. And how can I am able to keep the faith in the past 46 years? I would like to mention something. Look upon Jesus. I remember as a child, I always learned from lesson study, and then learn about Jesus, and by looking upon Jesus and his sacrifice for me, and I can be strengthened. Reading the Bible and also prayer is so vital in my lives. I remember when I was a young man, after I just newly baptized, I always go to a cemetery in the morning, early in the morning, about 5 o'clock in the morning, and talk to God and ask God to speak to my lives. And something that has helped me also to keep the faith is the encouragement of my friend, who can always help me to look upon Jesus and stay in the church. And something important is sharing experience. My friend invited me to participate, and it helped me so much. And giving Bible studies. I used to be the only Adventist in the family. And then one by one, my older brother, my younger brother, and finally after 10 years, my father was baptized. And after 20 years, my mother was baptized. Amen. And as I look back, I'm so happy that by sharing this faith, I was able to be strengthened, and I'm so happy to be able to become God's instrument to share this faith with others. And I believe you can experience the same thing too, as we look upon Jesus and look his wonderful face. Ask the question, which is easier, to become a Christian or to remain one? Well, it doesn't take very long. If you think about it, the answer is obvious.
to remain one. You know, it's a lot like marriage. It's easy to get married, but it's more challenging to remain married and to remain in a good relationship. That's how it is with Jesus Christ. In my own personal growth with Jesus, the reality is that I would rather it be linear, but it hasn't been. Devotional life is very challenging, and sometimes we lose track, get too busy. Busy doing God's work and not really having the time to be with Him. I've found that unless I'm intentional about spending time in prayer and spending time in studying the Word of God, Spirit of Prophecy, it doesn't happen. It doesn't just naturally happen. But here's what I found, that when I make up my mind, I decide to do it, and I set my iPhone or my alarm to get up earlier, that's when it really happens. And you have to remind yourself over and over again, or it doesn't happen. It is Satan's plan to keep us so busy doing the work of the church that we forget to connect with the source of the power, Jesus Christ. Have you ever been so busy driving that you forgot to get gas? Well, that's how it is when we try to be Christians and we fail to have a connection with Jesus every day. I've been there. And you know what? It's not pretty. You lose your patience more easily. You are not as kind. The reality is that the more time you spend with Jesus, the more you're going to be like Him. That's been my experience. When I don't take the time to study my Bible, to pray, to ask God for strength, to be specific about things that I need in my spiritual life, in my own spiritual experience, I find that I fall down on the job very easily. The reality is, we're human. There isn't anything we can do on our own, but with God, all things are possible. That's what I found. That when I rely on Him, that He's always there. He's promised to never leave us. He's promised to keep us in perfect peace. He's promised to supply all of our needs. We need to claim those promises. But to claim the promises, we have to be in touch with Jesus. And when we're in touch with Him every day, it's like eating, having lunch, having breakfast. You can't just eat once a week or you're going to be weak. You have to eat every day. If you're going to be nurtured, you'll be strong, you're going to be healthy, you're going to be able to do what God needs you to do. So for me, I have to eat spiritually. I have to be fed spiritually every day. And for that is to connect with Christ, spend time in the Word, because there's power in the Word of God. May God bless you as you find your own journey and come to grips with what you need to do, how you need to connect with Jesus, so that you will grow every day. Because the reality of life, regular life and spiritual life, it's a continuum. We're either growing or we're dying. My hope is that you will take the time, you will make the choice to grow in Jesus every day. For every day with Jesus is sweeter than the day before. God bless you. Nangma chuan imi te an lim le thena turin min ti har le dong lom ni tin samsiak tu chuan ong sia ma Isu Krista lo kal put lo chuan wana kan lom thei lo ni lom ni tu ga lom thei Isu Krista hi chan chin tra khin zo ani put lo chuan a lo kal thei bok si la ba chan chin tra khin zo chu kharau tiang lim tiu ti thena ne lo chuan kan fil zo thei bok si la ba Pentecost kharau tiang lim tiu ti thena hian kan in buat saya repentance revival reformation Sima in Sinate, Piantharna, go Hana in Siam Tranate, Ak and I cut many. Hang till Poimota, Patum Tehi, Harau, Tiang and Tilti Tenanen. Helai was sing to the area, can go from here, around Tayang Bera, can they alive. Tunayan, can Lame Catlow, can they alaya, to me to Chuan, wrong ball to win. But here they are until Louis Hao. Very little debt of Dora, Vana and Lon Trepa. Ko vel til hi kan ngai to boina tu kan i chuan kan bo ro til do ni hei hi mon sama soi ni lova bible soi nia bible hi a kan dik chong se la chu wang chuan rong bo la cha tak ko vel ram da apoa in tir chuak zum zum thei tu ra rong bo la tu hi kan ruwa man hun tak se se ta ni kan mortgage payment te kan car payment te kan bank account te hi kan ngai pui mo ber an ni ria
adi kem ani ria amaro chu kan ngai poimo ber tu chu revival pathian an na tak tak ani thei to bin pathian in mang som na min pe ka du hi ti tak setin kan dil tur ani eng wange pathian lam chin ready ren karau tiang min pe tu rian ke mani lam hi kan in ready lo jok ani karau tiang lim nei te kan du tak tak em tu na kan na thos ka du lai chon a har de ore chawang chuan tun din muna hian pathian in na bang roti poin bang thei turin i ban khera mai lo mai thei pathian ne na 100% a kan in lan thap ngai ni chumi lo chuan van ram kan thleng don lo chu tu na tun kara chiang takin pathian in mu ti ra ke po hi rong bol tu lo ni ve thina 100% ka lo in lan na va om zia nei lo khang kha 100% in lan o chumi in lan na chuan thil ti theina om le Isu Krista ina thil pek min pek thei lu ber chu tharau thiang lim hi ni thak mai Isu Krista ina pa ne na min dil sak thei lu ber chu tharau thiang lim hi ni thak mai khove ra hian thil pek lu tak tak kan dong thina ma se Isu thil pek tharau thiang lim anga lu hi pakhat ma om chumi chu nei turin eng tiang nge ri kan se nei cha na te kan nei rem rem nei du na nen thin lu le ti tak se tin pathian ni kan au rem rem ni china kan thin lu le ti tak se ta au ngai tia kan au lo chuan kan chang dong lo kan boi lu tu ka spirit of prophecy po kan chairman lo ni lo ni tun kar chunga bu khat tal ka chair zo ti kan theyam kan om lo pathian ni na sin du nuwa zol nei mangin information kim chang tak min pe a heng Bible chiarte spirit of prophecy chiarte pathian in lam na nung kan nei lo chuan chiar thei lo in lam na nung kan nei chuan han chiaru la at ni mo ti ngai nom de in chiara an nei lo chuan a chiar thei lo moi boi po yana experience making ka ria ka lo khom mai ama sabera Isu ne na kan relationship kha Isu ne na vai ngan top lai kha apoi mo lai chu le pathian karawin voi khatal min khoi che to ti khoi takin balin phar te alo mom khop mai kut tam zo ka chawa alo mom lutu pathian kharau hi in khoi che tir fo u amen pathian min khoi che da cha lu tu ka ne ka tho pui pa pa chun sang khat zakwa som kwa la ti khan ka pian tha ya pian thar kha aring rei khop maya ma se ati ti a chuan khovel thil le mi pat mai che da te kha ati ti tui ber la ne ni ti na relationship kha maintain lo ti kha a chiang boka ke kha rombol tu ka ni wangin ati ti kha pathian thua kal pu kha thua har sa khop maya pola hian e ka chum thu phut hi kan ma boy pola ka chun amamo thlat maya I mamo ni chun pathian ni ron chu phut ang che pola nei vai nge mamo na chana che Stefan den lum lai ta khan pola thil lu chuan kharau som na oma a dik thei lo nga atia ma se le khaziak tu le sa ko rui tu te khari he pa hi blasphemy pathian soi chiani den lum tu rani kan dim ti dik chiani han ti khan pola ngai tuana insual me ka kha chiang lu tu gin decision ka har 100% a siam china wangin a ti le ma sa per chu pathian mi te ti lu da ania chu mang chuan pola khan a thaber ni a creatin ke apera eng tong ta kan mua ba se ke kan pen khat lawa chu ni kan har thar thei lo ra pakhat chu kan eng muang zel kan kala ngai pola chuan a thaber ni a khia tang zel khan ke apera wangin Isu Krista ina ron kore ka maya sola eng wangin ni ti du da ti kha Damaska khan o ina ron ko ta ni pola kha angai tu na buai samaya a thaber tin khida wang khan khatia ga ukta ga wang khan mi tem ti var sak le nu kha chuan arabia khalera kum thum tu pola kha bo mani amma lo ai tu dan le Isu ina aron ko dar kha a in le lim tu ka wangin amma kha in fi turin kum thum o voma cross chung chang te ngai to le ta Isu Krista zom na nung tak tak na em nei lo ven ti kha ai ngai to ni rong bol na chan ma khan na yen rong I bola u anti khan poisa ron thoko mala khulaya ti ri lam ni lo kharau thiang le ma kan kha pho tanga ya chu bola chuan a confirmation a ti chian na mu fa chu arabia khalera khan tok ma ni kum thum chu kha
chu ta chuan ati chian na confirmation a muak khan Arabia khalera tangin ron chuak ta Paul hian zirtir te Isua mai chana Isua nung zui tu te ai zong zong khan cross tu hi aziak ril bera Paul ne na tang hian cross thu chan chin thulai ril mo kha kan hriat thei phani Isua ne Arabia khalera kum thum chungin Paula zirtir te kha mai chana kum thum chunga face to face in Isua an zui ma se Isua pula atta kan oma wang khan a person ami hring na khan lo in kat lu tu ka polom thok turam nei lovin petera te po sanga ka mi ka zukla ro atia ei turam nei lovin pesen box ya a person an lo in kat lu tu ka thara war khoi tu dalam kha an mo feel of again zirtir te zinga hian cross thu hi ziak wakarom lo ni cho chan chin kha a simple pa ngai ziak chu kha pola Piantharna hi voi ni khenga kan tan mal som na lo ta Isu Krista na connection tra kan nei lo ni chon kan in bi chi na ngai Isu Krista nei hi kan du tak tak em ti kha zora poi mo tak chole ten kha chon in revival camping te kan bot se khan Pianthar phudan be si sei thina harau hian ti hian pathian lam kan nei te tur khan zoi kha mi lo so ma pathian thu kan chiar na trong te tu ril tu harau mi strong na soi na trong te kan thina ma se kan commitment kha pathian kan pitak tak thei lo Tharau kan min som nung chau zela chuta tharau som na strong zok tharau pol na sang zok chang tu te po kan tian chu tu riu tu te po kha na ran soi khan pathian ne na thinlung zong zong kan in lan ta kan Piantharna lom ta kha Pianthar put na mo kan tia ma se pathian in he ta tharawa min lo som na khare zalina po hian pathian in tharawin man tangin ke hi pathian kan yarin tla kan min ring mai ro ti min som renga kan ring ve gam don ti hi zo na poi mo ta kani kan ei zan na chete te mi kan la ring zo don America ra mai hian na khang tho tu ro ma sumi enge mo ther lo te pakata chu I lo thok ve ya ma se pathian ne ai ran chuan he ni thok mi lo puin pathian ni kong tu ri tak ta dui tam ta kha ngai tu sak thei che ti hi zalina ka hil fi do choi kan ta thona mi kan leng lam lo mà sẽ all cross kan ti hi nge ni cross ti rim rim chu thi na ti ni tok mai ni zani na hian cross om zia chiang takin kan zir chuak do na cross hi ipu ve du tak lo po du than nai siam ha ngai do na ni cross an ti khan thi na ania mani in da thak lawa Isu nung zui ni ya mana chu ka lo thiat thiam dan chu cross an sui Isu thi a khong ai thla khom zia a emotional china kha kata trama Pianthar tur ka mo lo ti thina mitam tak chon hei amak anti view mai thea Isu Krista hian cross soi reng in ama cross angin lo soi ngai reng la Bible Isu Krista cross chu cha soi reng hian ke mani cross ang zel in soi thina cross ti hi New Testament a voi som ni pasari chuanga voi nga hi Isu soi ni ya Mathayan voi thu ma soi ve ya Markan voi thu ma soi boka Lukan voi khata soi ya Johanan voi li soi ya kan soi to ong khan tir ko polan voi som pa kan soi ni a soi tam da zirtir immediate disciple ai khan aung zia chu cross chung chang thu tak ke tiam du chuan pol ang khan pathian pola thu zok nei turin I hun pe mero chuan pathian na hriat thiam tir cha purin pathian tu kan zir tak chu kan tennis khel dan te ya thei to lo chung ko lo ti buaya kan hun man tin re ngai kan inen fianga ya tian til ti theina kam nu na nei tur chon pathian a kan lan pum lum thak anga ya Washington area hian mi thi kai thori ta sela newspaper headline a kan mu chi choi me don ani Washington Post in ron chua cha khopang mi suanin anu na sima Piantharna nei ro chu amang paker ma hang ma se Isuan van lam thil ngai lu chu cover thil ngai lu opposite chi ani ti ni thil mak miracle zinga mak ber mai chu thin lung in tha kha dang lam na nun hi nia hei hi kharau thiang lim na to ro pui ber chu nia pathian ne lan pum lum chak em I lan pum lum chak chuan chu pathian in mak tak main inu na ron khoi don amen tuna yan kanuna pathian in mak tak main na khoya hemi khak le tur chuan cover thil pakhat mai ka phal lo ni ka chak lo in ka lo tu le pa ni chuan ka soi thei lo ma se mi ang ze la ka ri ka do ni amen Evile adamate den huan na tanga no chuan ni tang khan pathian thil ti tin reng chu mi hring fa te chan dam na kong ngai to ni
nô chuan ni trong khan kha zong zong hi tur kan ni tuna hian karan chuchup maya mit kan khapa kan to suk suk tro eng nat nange kan pai ga in khlo eng ti khuna nge kan thi kan dong kan khlo ma se chu ti chung chuan pathian ne na kan in lan pum lum tei lawa eng wang nge se taran min bei wang ni I harau amen pathian chu ramang aina kan chung alan tira kan dun tun tan dam chung nun hi thata ka mang thei tur le cha tuan nun na be se na nung kan nei the na turin ama fin na in ka pum lum khat turin in fuene pathian hi finga kan ngai kan nun gai hroi tur hian a fing to ka kan ngai kan ngai lo chuan kan in man tu dum the ruwa man na proposal le plan kan nei fel vet no lal pa hei hi kan tia ani lo lal pa em tin nge ni ti jok tu khala le chumi duna chi chon ni ring tu nun kan tan na chu hei chiam takin pathian kauna tun kar chu wa pathian in mu ti ra nei ve vek turin ka du cheu ni pimo ene ko ve la yani la khak le I so ne na nuni ran vek chuan in nulat lai mel that da ngai mal that le the na chu kha chau kha ni eng chen hei dam don kan khelo ba ma se I so ne na nan chuan van ra bai lom don a farau puyam I so ne in lan thelo na dal tu ma piang kha pai me ro I so bi ka ti na la win ka du sak ve je ba kan se example ta kan sual vek mi ringi fel lo na kan dei vek mà sẽ ý xuân nên là cảm ơn xuân ý xuân nên lâu lẻ phải à chú nun nên chuan van ram cần khen đó này van ram rau hi kan một tắc tất cả mình cái gì là cái đến phía ai đó này em vang như này kan pian tar thề là vá ý xuân nên là kan tin lung song song kan lan thề là sẵn chú van ram rau rụt gì ấy kan lo cái tóc lâu này chú sa này là yên kan du chuan kan này thề ngã thì bà thiên thiếu thì thế này cái xoay này này kan du em muốn takin van rau lu kan soi hi ilo wai thamu khovel rau lu nei tur po hết kan pe na sa ne a misul ho pe chun silai nen de ya kan in ngai tu chi ngai ani helai ya van rau lu nei tur hian en kian chi ngai kan pe tu na kan nun dan pum po ngai chuan da sariri le ta kala hu ya ta tho ko kala thok char lo net le ho chun mu da lo chok to Zia devotion life kan nei man boxi lawa he tiang re kan chon khala la maso na tur khat theme me maya ni chira video kan nai khan connecting with Jesus ka I so le kan connect man lo mani chu wang chuan tura pathian kharau pol dai na soi tura min du chu tu na kan na to mek lai he ani I so le na kan zom na ti boe ni chuan I ban sang nga u pathian ne in la ni la pathian ne na pathian na chasok da ko min pe bai the abul bera chuan kan dan tur tin re hi pathian na kan man kha poi mo in nu zong zong lan kan soya kan riat tur poi mo chu I so hian kan thil lan hi amamo han la lan tura min du kha chu kan mamo lo le tang kai lo thiu te ani so ka I so lan tura min du chu amma ne na kan in zong na dal tu kan lan turin min du bai so ka tu na hian mi mau tin ngai tuila I so ne na kan in zong na dal tu tur thil le kha pai miro dollar example po di sila pai miro sumle pai ni kelawang tuna yan kan hun man dante ni tin dar kar tin kan hun man dante kan inen fia mai khovel tin min ti boy kan ko khan he tu ma phathei kan long lo heng khovel tilian material min bo boy me technology lo sanga chen khat page on biak lai ti to lo hani mo iPhone ne heta bluetooth ne ano mai me po hi a drone na trian komang porong kompa mai ki lova kan ngai tu na kan thlok song song hi heng technology ya min ti boya heng hi ni hinten kan thei ta ka moti in pathian po ma mo to lowi kan rian I chu mo le pathian in khovel top dona knowledge tlema zong a pe ve cho ni van ram kan thelu na cho na sang zong kan nei don ni tam takin motor kan dei du wang te in nuam zo kan nei du wang te in pathian kan thei ra ni chu mo le tu na hian nge ni kan ti tui ber I so nei tu le kan ni le ni lo chu khit on khok me kan na to te kan business te kan in te kan family te sport Mizoram te ki makan thla ka me moya European Championship zara khel don chon men rei zar ni to
đã đi lẽ chân về bộ kèo chân sẽ ăn em mình khang en hậu cái bài mình chia tur tum tệ khang tiệm huna khang har tiệm chú tu nó khô về sẽ ta nên mình bùi bèn yến tina kan kala television mai liền pui om vắt maya kal reng ai on lo lai om mang boxi lo kan ti tui berachu in khel mi te khania na se bible sira chu hun kan nei thing re ram lo David Beckham Ronaldo ti thian kan ril ruwa mun yin tharwa ela ya tharau thiam mi bin pol ba se kan hun man dan song song kan fer chon har thana tak tak kha kan sun song thei don lo ni ina kan hun man dan song song a hian pathian min control fe ngai van rama chuan kan sa te chuan universe van tu ver song song ki honanga pathian kan sa te nan che do na leya ka ve ngai mi lo unfallen beings honen van ram ki kan che do na hei hi som saritan le kan lo cha tu na ta ni ko ni amen constantly developati tuna hian degree te kan la zo le kha te kan zir chuan kan khluwa ka chona thil tak tak pu kan zir lo van rama chuan thil thar kan zir zel do na ngai tu na thar chak na thar kan le chho zel do na hela hian kan i du mi zo pa chuan in kan an upat the be chuan tar a kan nei kan ti le nga kan zinga hian upa deu ho phei chu in a deu to mai the van rama kan lim na ber tur chu engani van rama kan sa ho chuan mi dang te lim na tur chi kai to don chu su tu na po kai ngai to ve thei rek thau amen harin ngai to mai lang chuan chu ni ko han dik tak chu amen he mi te lim na tur he ti la harin ngai to chi la em vang ne ko thana buina chu trin thara vin min la huai la pare thara o hian ni huai to se amen chu chuan kan ril runa song song adamanga thara vin min huai anga tharawa min huai lawa ko ran chung kwa enge moi mu thiam lo na mai point bangai takin pathian thu tangin kan jil hau do ngom ni chu pathian in be se ni chung kwa chu in hau chang om thina in hau wa in thren kher tu ti na ko in bangai tak tak ni chuan hei hi pathian thu changa kan ngai tu ni tuna po pathian thu hilin bible study kan pe be ka he hau baptism chang tur te hi ko khana kan chun lu ma hian kan ko khan hi kan in siam fel do lom ni amen karil ru min khoi tu chu microscopic eye telescopic eyesight kan nei tu ra hin hei kan professor sarat babur bin shina van rama chuan ke mi del po hian kan mu ve thi to do na ni tia tu na hian ai zo den mu pai min mu pa mi lo van rama chuan universe kan mu thei do na Uno tiu he zong he han ngai tu chiam tiu van ram hi kan ngai ven tok lo ri tro alut je kan he tok lo vani poi te tu chu van ram chang ve thi ta ina chatuan bo ro na kan chang tu hi poi em do le tu na chuan kan boi pui ber hi kan in payment te tro a big takin america chuan ma se kan in te hi payment kan an zo fer na chuan kan tar do tam tak chu mi tur chuan kan ru zong kan senga tin ne zo nei sai chuan soi van ram a chuan tlan sa ten an in an sa anga mi tang om la tur to hen ti he ko kana in kala nei ve no wa nei ka tum do lo boy kala lo ma se van ram in ka re huna chuan mortgage payment per mai do ma fa kum som thum nu a ka tar mai do ma fa chatuana ko om na tur ri wa in du hu re ram riak thaya arum poka sajau khapang patlo ka in ai lian deu hinya thil hi a reality ni ngai to mea van ram hi afat lu te lu le ma se kho ve lina min ti boi dan hi chu ti la van ram lu je hi kan hre tak tak to nu chuan kho vel ti lian ka khen phal down la temporary living mai mai tu na me setanan kan ring ru ai to na ti boya a ti dela chu tak chu ni connecting with Jesus ka apoi bolai dar chu ni pathian kharaw min polren chuan van ram lut ziate Israel min kai hruina lut ziate hi
hovel thi na theng thei lo Amen. chu wang chuan he lu zia hi mi tam ta kan hriat lo wangin tin helai muna kan thlarau tin mun kan hriat hian kan na ka bang top pathian in rong bola ngai lu tuk i na hi bang top ro dia rong bola tak tak kan thana chu ka challenge ve chu rong bola tak tak hi min tran pui du lo ni chuan helai muna hian min murai lo ti ka kan sai du bok ni rong ka bol theina che kom dong chu wang chuan rong i bol tak tak ang Isu Krista lo tol le dona van ram lu na tak tak i chu ko tin hian nei la lim takin kan omanga Amen. tharau thiang lima khatin thil ti theina nen ne na kan chang chho se langa Isu Krista hi alo kal lok lo ti chan chin tra pen la hil zo lok lo ti lawin a hil zo tu pola chan tu mila Isu Krista lo kal dai ti nai tu pola chan tu mila chu chu kan tan hin nom chu le tuna kan thil mu te lo zong hi na kina chuan mu tir kan ni dona van ram lu je tharau thiang limin min hril fi tir chuan ro phum ruk mu tu am khan khovel thil te hi kan vai lu thei to la ke man ni ring ngai da hi Isu ne kan in kar atla fo thina pathian in lan turamin ti hi kan nu na kan ma mole tang kai lo van ram kan kai na min block tu tur ho hi lan turin min ti bai so so ni amal so na kan don vek zo kan ya em mai Isu na ma molo van ram kan kai na tur min ti boi to kha lan turin du mai zo kan tu na hian pathian ane na kan thin lung zong lan turin in soma thin lung zong ani tu na kan sai hi thin lung zong lan du lo chu lo chuak lo la thin lung zong lan du te lalpa idu angin min kai hui ro tu na tranga ka dam chung zong le chatun thleng hian ti na tak tak thin lung nei te ka omai chuan pathian ne nei lan turin a mai lo chuak la